ngifuna nje ukuthinta udaba olubalekile engangalithinta before. Oyinyanga seThekwini udumengeli kaKing Bhaka Nzama ophinde abe ngumprofeti useveze indaba eseshiye abantu baseNingizimu Afrika bekhuluma ngapha nangapha bedidekile and bethukile very shocked. Lezi indaba esikhuluma ngazo ukuthi uKing Bhaka usevizile uyiveze lapha enkundleni zokuxhumana emakhasini akhe lapho khona kade ethinta udaba lama politicians alapha eSouth Africa la kuvele khona ukuthi ama politicians alapha eSouth Africa are possessed by spiritual powers. Konke lokhu kuveza nje emva kokuba iseqale wayo consult lapha consult khona kwabadala bakubo nje basazi ukuthi uKing Bhaka Nzama everything ake aphawule kuyona abe neopinion kuyona ayibiza ngama facts ngoba uthi yena akayikhulumi into engesiyo uyaqala yo consult lapha. So uconsultile ke after consulting wabe esebuya ke sezositshela lezi indaba sitshela zona ukuthi ama politicians alapha eSouth Africa are possessed by spiritual powers. So bukele sicela ukuhlale kanye nathi usilandele nje mangabe sikulandisa ukuthi ngabe yini le yakhuluma ngayo uBhaka obani bona labo kwenzakalani kulawo ma politicians are possessed. So mbukele kafushane ngizokubingelela bese ngiphinde kwamukela kuyona left osibukele sikuyona njengamanje nanko kumkhomona nje imbandela sisebenza ngaphansi kwawo mbukele kumele ugcine wena mangabe usasibukele uyayilike ivideo njengoba ula kanye nathi bese usubscribe uthi awukaze usubscribe qhubeke uhlale nathi ke unethezeke nje kube mnandi. Alright, okwesiqala singene kule ama spiritual powers sike sizwe ukuthi ngabe uBhaka ngempela ngifuna nje ukuthinta udaba olubalekile engangalithinta before abantu bangafuna ungezwa lapho ukhona mfowethu noma kuthiwa uhlakaniphe kanjani noma kuthiwa ufunde kangakanani noma kuthiwa unemali engakanani into elawulayo it is spiritual power. Make sure ukuthi you always align yourself with your spiritual power. Kungathi mayisahamba kahle izinto bese ukhohlwa i spiritual power sakho. Sinama kinds abaningi abantu esibasizayo la uthola ukuthi umuntu uthe kusahamba kahle wakhohlwa i spiritual. Let's try to understand ke manje ukuthi what is the spiritual power lesi uKing Bhaka Nzama akhuluma ngaso ukuze sibe ne understanding so ukuthi ngabe kwenzakalani lapha kwipolitiki yase South Africa mangabe izinto zimabhekidwana kanjena kwehla kwenyuka kuma political parties nakuma politicians. Njengoba sibona ukuthi uBhaka lana ukhuluma ngento vele ekuyona ekuyitrend nje manje indaba yepolitiki njengoba sibona ku MK kwenzeka kanjena iko EFF na ku ANC kuningi nje. So asazi ukuthi ngabe spiritual power leso uBhaka akhuluma ngaso ngabe uthi senzani. So let's try to find ukuthi yini le spiritual power akhuluma ngaso. Angikwenzela isibonelo nje khona lento esematheni lezi insuku lento lika Floyd neMK neEFF mhlawumbe ngiphinde ngiyichaze lento ngake ngayichaza before but let me repeat myself in case wena if you missed it. uZuma ufola abantu abane spiritual power esikhulu abuye beyinhlanhla nengqondo khona. Yes, futhi singambiza nenkunzi yakamoya uZuma. Ingakho ngisho abafundisi abahlonishwayo ubafica bekhokhosela ngaphandle kaZuma. Ingakho nje ufica ngisho inyanga uyifica ikhokhosela ngaphandle kaZuma ngoba uyi umbrella une spiritual power kunale light le abayilandela kuyena. Ufica inyanga ezithi ziyalapha uyifica izikhothoza uyabona ziyincengela kuyena. Ufica abafundisi ekuthiwa bayahlonishwa ubafica beyincengela kuyena. Ufice nabanye abaholi ufice beyincengela. It's because that old man's got a powerful spiritual power. Kuzoba khona lendoda lo bhuti ekuthiwa uMalema. uMalema as well une spiritual power esikhulu. Umehluko kaMsholozi mudala kunoMalema. Kunegazi elichithekile eliningi ngesikhathi soZuma kanti igazi ukuchitheka kwalo kuphume imimoya. Leyo mimoya ephume echitheka igazi iyakwazi ukuba spiritual power ezosupport umuntu embonayo ukuthi definitely inhliziyo yakhe iyabathanda abantu. Kanti uMalema muncane. Shothi uZuma when it comes to politics une advantage yokuthi uqhamuka from ANC la khona
kunabantu be-ANC abazidalwa zayo okwaphalala igazi. Abanye babo ababuye bangabi happy ngezinto ezithile kwi-ANC. So lawo ma-spirit ayamnamathela uZuma. Ingakho uZuma umuzwa ethi ngomlomo wakhe ethi akasoza iyeke i-ANC. Akenzeli i-ANC ezinhlangano. Wenzela lamakabani adlule emhlabeni ethanda i-ANC nafela kwi-ANC ukuthi awaqhubeke ambathe. Ngaze ngayichaza le. Lawo maqabane adlule emhlabeni ethanda i-ANC awaqhubeka ambathe. Kahle mbukeli. Sizama ukuthola understanding ingakho makuthiwa i-ANC spiritual power kukhulunywa ngaso lana into ekanjani enzani kubona labo but mhlawumbe asibeka understanding ukuthi ngempela uma ngabe uMalema esithinta indaba kaFloyd mangabe uKing Bhakazana esithinta indaba kaMalema noFloyd angayidlalisa uthi ke lezi zinto zombili i-spiritual power lesi senzani njengoba senzele ukuthi spiritual power kaMalema sisebenzise uFloyd and sika-Floyd sitshengisa ukuthi si-weak noma sinawo amandla if ever mhlawumbe siya-understand ukuthi ngabe yini spiritual power ngathi asike sizame uku-understanda lapho ukuthi ngabe yiphi lento uFloyd alekha ngayo lapha kuMalema and uMalema overpower kanjani uFloyd ukuze agcine nikwazi ukuthi amsebenzise through ama-spirit abantu abakwazi uku-understanda into zama-spirit ibona abazokwazi ukuthi basheshe bayi-understande inkulumo kaKing Bhakazana. All right, let's get through to it. Okay, sizama ukuthi spiritual power sithatha icontrol sizenzele ngendlela yakhe. Akekho uMalema wathuma uFloyd ukuthi athini uFloyd njengoba uFloyd sevele uFloyd sevele power kaMalema ngabe eqala le political party yakhe ase vele esengazi announce nje manje ubhizi wenza ama research ukuthi ngabe i-backup anayo ingakanani njengoba eseqalile waliveza negama lakhe la inhlangano lekuthiwa into ezenzeka lela yona. So njengamanje uKing Bhakazana uzama ukumbonisa ukuthi ama-flop akhe ukuthi ngabe imaphi azomehlela ingozi azoyifaka kuyona mengabe umfollow wakaFloyd idlala ama-spiritual power party idlala uNkulunkulu. Bukele wena uzocela nje ukuthi ufakazele uKing Bhakazana umphikisi kuleli point eza nalo lokuthi uFloyd lokhumbule uzofaka engozini leyo ngozi iyini weka kanjani. Let's try to understand leyo kamnandi abantu bethi abantu abadingi abafuna ukuzwa ngisho ungakhuluma into ezisense ayilalelwa bayazi abantu abathandanayo because uxabane nomuntu wakho wesifazane adinwe aze abe kuma extremes uthi ukhuluma into ezisense ngoba usekuma extremes akasafuna ukuzwa. Isense ayisebenzi uma abantu bediniwe, isense ayisebenzi if abantu bekuma extremes. Yini esebenzayo if abantu bediniwe? Ukukhuluma into abafuna ukuyizwa bese kuba le wisdom yaleyo nto.
Awuke sizama ukuthi si-understand manje ukuthi uFreud yipi le flop asikhulunywa ngayo manje. UFlop akuphi Freud akayenzi mistake uFreud sevela ukuthi kune flop azoyenza mangabe eqala le political party yakhe asevele esengazi announceile nje manje ubusy wenza ama research ngabe i-backup anayo ingakanani njengoba esiqalile waliveza negama lakhe layo inhlangano lekuthiwa iMayibuye iAfrika. So njengamanje uKibhakanzama uzama ukumbonisa ukuthi ama-flop akhe uthi ngabe imaphi azomehlela yiphi ingozi azoyifaka kuyona manje ngabe umfolo wakaFreud engase abe political party yena buka yona azocela nje ukuthi ufakazele uKibhakanzama noma umphikisi kule point eyazana lokuthi uFreud lo uzoyifaka engozini leyo ngozi iyini ubeka kanjani. Try to understand athi qondo Malema ungenwa kanjani kodwa makusaphila umsholozi angabi naye makusaphila uMalema angabi naye angamchance uMalema uma ngabe ephethe umsholozi esandleni angamchance umsholozi uma ephethe uMalema esandleni kodwa bayayedwa forget chala yimi uKibhaka ngindlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana chala yimi ngiyambonisa ayisebenzi sometimes imfundo sometimes ilandela ukuthi how much power you are. Imfundo isebenza ukuhluza umqondo. Mawusuhluzile umqondo usuyibona indlela imfundo ubona indlela hluza umqondo azi ukuthi ugoodwill mase kunjalo bese kuba nepolitiki yakhona kwabafundile because baningi abantu abafundile baningi kube nepolitiki yakhona mase kusebenza spiritual power ukuthi kubeke ngaphezulu kwalabo abanye ila ingena khona ke imfundo kuhle kona umuntu bezoba spiritual power aphinda party education eceleni yonke imenza ukuthi abe strong fit ngapha ufit ngapha kodwa bezoba spiritual power angayiphathi education kukhona la somuza khona limit ayifundile lenyoni sesiyayibamba ayifundile kukhona party education singakhona spiritual power uzothi efundile alambe nawo yona asikho spiritual power angaphatha u2 zonqoba ke lapho. So mina advice yami nje eya ku Floyd ukuthi akazehlise komunye walabantu akazehlise komunye kodwa kwamanje umuntu aclose kuyena uclose kumsholozi akazehlise kumsholozi angathi uzovula iqembu ngimzwile nje ethi uzovula iqembu lakhe nani lelo qembu ngeke lenze focus bexabene nani nalabantu bobabili akaxaba noyedwa ongcono noma noyedwa ongcono hayi bobabili izinja sicela ukuthi imbukelo sichazele ukuthi ngabe yona yipi inkulumo oyi-understandayo lapha kaKibhakanzama njengoba esevezile ukuthi konke okwenzakalayo kulabantu laba ama-politicians lawa esawabona njengamanje ehlangana ehlukana kuyalena ngabe yonke lento wena uma ngabe uKibhaka eyichaza ngendlela ayichaza ngayo njengomuntu obona ngeso likamoya thina singakwazi ukubona ngalo njengoba ezikhuluma indaba zama-spiritual power ngathi abantu abaningi bebengayazi indaba zama-spiritual power esebenzayo phakathi kwama-politicians noma phakathi komuntu kanjalo wena ngabe into oyi-understandayo lambukele konke lokho uzokuthi usizokubona ngokuthi ukuveze lapha ku-comment section. Siyajabula kakhulu ukuthi i-video yethu ilayikile wasubscribe mekuthi ungakakwenzi sayilona ithuba lekho.